Anyang laki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso dayjay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan dayjay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan ah. Si kaki dimot. Uray hulugan basta makuna alugan. Kan makuna ako kwayaw. Sa bagay matkit di ah. Kat intun ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Ada basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat adamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman to uray ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, magpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amo kung sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, impagpakalangaruda nga pudno. Alaman nga rod kumare, inton Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Biyernes bakay? Kayat na adi, amumot nanda di kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Among matan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya, ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita, no di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to at kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tagduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumari, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ket, anya ngay tilugan da akabarbaro, kotse ka di? Saan kumari? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin kuhana kat hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana.
Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan ni tulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pailaan kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, tarkin ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotseta inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapulas kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo masiguro timbaga tasawa kanya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gapo ta elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga kasawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba yun mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasjay mo ti sungbat da. Una yun ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray ti lugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada iti nasabat ko. Never mind them. Saan man nga isuda ti mga dadalin taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimot ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y lang ang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least takot niya. Saan nakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf, presentable ayan no kasjay nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din.
Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiday tang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang kaw. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laeng? Kano kunada asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laeng. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Ti lugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasiga da. Ken adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansinan talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki day. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huli nga rod ba kahit? Kasano nga ta da ito yan? Sapay nagpada tamad nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mong amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyo ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang iti umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasat man ti mapan umutang kini bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanok to. Si kamat gaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito balay mo, ta umutang ako ma. Anya, utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tin Nako, I don't have enough money. Tapno ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan alugan. Kamawang nga trabaho yo, ha? Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, jo, iti binulan. Nagirwar kayo gayam, nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan, tapno pang display. Saan ka tay, ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kitaan ti alfalugan da ay rin, nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Sa nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan nga agbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, ah? Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang di may pautang ko ken ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay ngay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kayo? Ginuyot dan. Anya?
Anyamatan ni kastabyak. Manulang abulan katatari di alukan. Ngam ginuyod damutan. Bakit? Una yan. Anyangay nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Taykas man. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da irin taadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutsiyo. Uray yung lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan niyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama paray. Ayan na nga gilugan nyo nga may. Ano mo ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day paray. Naimbag ka pa'y pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababayin laki di akas taunay apasigat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gaputawan ibayad yon pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam na ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan ti rabias an ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkuram iti daytang nga aramid mo. Saan ang makauma? Adula, min mala. Anya? No, makanide ugali. Kanide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruangan, rumwaram. Tan pa. Kasta ti ibagam kanya? Nagaruan, ako na marudan na umakan, dayan niya bilang agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmat king ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, ti pumanaw ka. Nilagi di mo, tere. Yeah. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong lukas na timbaganakan ka. Wala na. Tunggal mabarta. Isuwa ka na yung tibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu ang nagkalay sa.
Kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, ti subsub na. Tawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na. Asan unay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat yag balbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no isulaan ti paka-stressam. Anya laki de. Oh, sabihin Marieta. Yung rin ka pailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mare. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganok iti mamartak, Mare. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya nga rod ko, Mare. Amangan nga minuga pulang iti bartak na. Kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na sa isaya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananagin numan. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat kumare. Alang nga rod, inkan. Sigurado nga balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang ni Lando iti arak iti aldaw. Ay sus, pare Pidong. Agatan timangsokon mo. Ang asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Nagawit kan. May katapon pasar dengan nang uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ngay babayin kadagiti kasangsang umin inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga ramilam. Kaslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kide. Lagi din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anya lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramid mo. Bagkide. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Sana bali ta saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Iso na say saya at laangan no pumanawak. Mang sapul ka langan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapating gati kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Ngam kaslawan mo ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, kanawan na ka ni Marieta. Kapoy tinalagas ang kinapartot mo sa kapiyo. Hindi na naman. Pwede pa nagkulayo ya. Masaya mo nagtipan ng paano na Marieta. Saan na? Saan ka nakikulay? Anya? Noon ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadenden namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mio, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manayn. Ay, inaya. Hindi taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, na isem ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit dain. Anya batin. Katwen mat, na isem ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka.
No, niya lang nga tamat at makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na. Amo ka din. Nakita ti ka Barbaro ka din na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ni Marieta. Isungarot ti katawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Iso ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya. Wala na. Ay na, kaslabalyena si kanyamat. Siguro at 120 a kilo na day di a babae. Ah, naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, oo, na yan napidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kala at nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi iti. Anyaman. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak na. Iti intero abiyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi kalukmag a babae. Kaslain nam a layers ti bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin dun malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparati nila kayo na itikal ding. Diyan laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pare. Naimbag din baga. Nalipatang magtal niya. Ngam ang mga nusaan nakapalubusan ni baga mo, paray. Ay, ayaw lang pare. Ay, ayaw kita kastaw na. Tapno awan makungkunanan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idi ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunakto mo pare. Ay, nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalukmag na, iti kinasingpe na. Nyalagi na yun. Sa di naman ti papanamon, si Campido. Ay ko Agpakadak mo. Mabalak mo. Nakijaming ka lagi ko kumpare. Anya? Sana bale? Ito saan ako nang agbartek? Siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Sa anak mo, may. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti mo. Ay, nabardekan paray. Ape, saan nakaungkan bangka akadindin nam, ha? Sige nga di man. Pare, bang ka ngay bagbagamat. Kawamad bahay. At dapong amon na dapi kama mo. Mas dawa mangking ka, ano, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kaya isto mo ti kinalukmag ni Pereng, akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sana mga guyaw, pare. Ibagbagak lang di pud, no? Kaya panag ko na, nauyong ni Pereng, pare. Ay sos, awan mo, pare. Oo. Auray ka sa no, tiginauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang nida, pare. Ngamay. Ibagbag lang di pudno, pare. Pudno nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto mo. Yeah. Sikat ka din na ni Pidong. San ka di? Ha? Aywan, siyak nga rod. Mabalin ka di tang saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga rod. Apay nga men.
Ada ka di dyan ni Pidong? Adapay laijay. Saan kat anagawid idirabi? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan, nabarbartik tayo dyan lalaki. Wan nga rod. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga rod, takadwaan nakman. Nene. Ada sumungad ang naglok magababae. Gani, kadwa na mo ni baka. Ay sus, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Ay sus. Pereng. Abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, no saan mo ang maluko yung agawid? Bagkate mon pereng. Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawit, Pidong? Sige ka di mo na. Agawid ka rin itong madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Bagkatin ka man lang nakastoy. Bilag ka ang batang bagad. Agawit na. Away! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Ering, pang-asin ma. Saan mo mga ulitin tinaramid mo? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkaten iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? Maminsan pa'y atalaga, Pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak kulak tumal. Anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamay. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pireng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinaita na damag ko. Agam sa bagay, itikas jaya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin ini nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Pireng ita. Anya? Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkat ken ka. Isu siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talaga saan mo na kaya tuminom, paray? Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutanggan kini Pireng. Nagbutanggan iti kinalukmag na. Anya? Agasang mga mindaya kinalukmag na, paray. Sang kabagkat na kamitay. Di, tangarod ti pagbutbut ngak pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawid iti hustong oras. Umay nakano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Narod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kid din. Di may saltag ka din na oras. Ay sus. Anya lakit din. Awan mo, paray. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit araramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki ding nga.
Tao man, kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka, itimbagakan ka. Saan, mate? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nyalaki di. Oho, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti ko namkit de, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adama gayam kabuteng mo, salbag ka. Anya? Yawan mon pidong, day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam, isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti ka ano man? Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din. Ne, apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak, agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya, Kay sumat! ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kat na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipoon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga ano di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Katno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton? Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No sikati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo at talaga. Ngamne, apay-apay per kapuntan na itaos usarin nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga rin ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang
Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May belang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho iti nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay managbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayo matgayam ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan kuman pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak mutan ang nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asaan na pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupaya pa magbaga kadakwada. Sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungay? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di ngayon karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pati pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lata ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ta amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukan ka Juliet. Jakon mau awatan dati nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amadan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga raw, kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga may nga ramiden dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga raw daliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta. Makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, bakayon ati mapan nagitulod ka dagiti natangkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamutan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak jay baboy ka. Kaslang nga min dandane nga ganak. Siya akong bantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay.
Alakit din, itulod maun, ag motor ka mapan. Yak kaya ti mapmapan ni Jananang. Ang mga numaranak manan nga agap apadak at may ramanak pa'y. Apay, inramraman da kamot, aya, iti apada. Katuan na nang. Agap apaday di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw makaldiraw. Aniya, Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apada. sika talaga anak ko. Mala, bay amaon, siya ko ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayabon nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang nyo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako a kapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ika po ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpimot ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti pa nagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Tikat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmot nga agunget Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo mo tayo. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinin da kayo man ang nagiti ninang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na Carmen. Syakmat nun ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Katni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya, kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. At da man manu a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupi-kupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da ito'y kunada pa'y. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da.
Kat amangan ka no panti kan bralaang ni Juliet, ti di na patayaban. Aniya! Jakmat naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Un nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Un bakit? Basta agbalbaliw tan. Huwag lakay. Mala nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balo na. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat ta, balon mo. At to yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 iti aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Unay kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agung-ungat. Kit no kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangaramidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumot gayam ti bagas, ngam apay adi ka nagluto. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan naging joyak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas. Isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar kan asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay katwan Cesar. Ngam, apay takas jay ti intex ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti intex da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kun ati bagas may. Ang may na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay.
Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Mana? Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa day ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, mangantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay ngamin nga imbulang na ti bagas me. Bidot nyo matdayta adwa anak ko. Di ka ngamin agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo, ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos tinagbatan nyaw. Tamaday ti agasawa, akanayon nga agapa. Awan, ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.